Kanyang laki din! Alex, naggapuan niyaw kanila kay mo idikalman. Naka-tricycle kayo, mat. Napan kami nakipalingki, ante. Birthday namin inton Sabado. Ay, birthday. Unante, 30 kon. Ay, sana madlaw. Kas kalag taw-tawan, iti 25 kaw. Ni ante man, dinak man paspasablugan na kasta. Kat, asino nga iti imbitado inton Sabado? Umay kayo Ayabak niyang kalmaw. Wen, amin akaaruba, imbitado ante. Ay, ado ti lutuan niyaw asaganam? Partin kano nila kay ko may sa akalding ataraken na. Ken agparti kami pa'y iti manok. Ay, umay kami nga rod kani angkel mo Ken ayabak pa yan dagiti kakasinsing maw. Unanti, umay kayo. Imbitado kayo. Hello? Hello, manang. Apay, di mo nabasa yung text ko? Nabasa. Ngamjak masango ti agreply, tamadamaak nga gisursuro. Kat, damdamagak lang, matno anya ti regalong kanya kinton birthday. Kunakmet ken ka amang tedak iti cake. Tungpalom day ta akarim amanang. Tani, adun to ti bisita. Apay ngamin nga ado ti imbitaram a bisitam. Kat, ado gayam ti gagayam ko. Kenjak kayat nga agsakit tinakam dagiti kaaruba mi. Iso amasapol nga imbitarak ida. Alawonon, mang tedak to iti cake. Jay dakkel amanang. Won, jay kadakkelan. Anya lakit din aya. Umay kayon to amin Ni Manong, imbitaram man. Ay nawan, dagi jay paiti ko na mat. Mabalin aya asaan nga umay day jay, kat mahilig iti pulpulutan ni Manong mo. Anya ti mako nang bakay. Umanay daytoy akalding ama party inton birthday. Pinilim samot jay kadakkelanan lakay. Katuan birthday nga rod. Jay ngay Manong. Saan ka amadanagan bakay? Tainton rabi tiliwak jay kadakkelan nga upa. Apaman nga agapon. Ay na, nakasagana nga rod amin na. Nga magore ka man. Inimbitar mo ka din dagiti kaaruba kan kagayem mo. Una, umay da kano amin. Ay kit sa paan tayo nga rod ati agisagana. Ato gayam ti umay abisita tayo. Gemma, apay saan ka asumurot? Sa dinaw nana? Ijay balay da alis a kaanakak. Birthday na tata. Mapan kami asang kapamilyaan. Ay kat no gayam ko ni Alice. Saan la gayam? Best friend ko pa'y. Ay kat umay kan ata mapantayawn. Ay, adapay mapan ko alaon ijabalay mi nana. Isungaw mo na kayon. Sumaruno ka nga rod Di talaang ba't ka ti balay da Alice. Wan nana, amok no sa dino ti balay da. Umay ka kumantag kapayong tantanay nagpudot ti panawan. Mapanak pa'y mangala iti supot nana. Mangisupot kadagiti iyawid ko. Sos, mahilig ka matgaya mga gisupot-supot. Ay wan Siyak pa'y ti kunam nana. Amin apapanakapaskan, agisupot iti iyawid ko. Nagadun ti tao ba kay? Kaslamat kasaranan dito balay. Naluton gi papaitan lakay. Ay, mabit lang ta inakman kitain na naluton. Ayan nga ni manang ko. Jay cake ko. Ada ka men, kanakan. Happy birthday! Agyaman na kanti. Ayan nga niyang kan. Nagdiritso mat ijay likod. Jayan dagiti aglutluto. Aginomdan sa ngamin ijay. Una, nabartakdan dagi jay para luto. Na, nagadukat ti sagana mo na aya. Una, anti, taamok nga ado ti umay abisita. Ay inayabak ni Gemma. Sumaruno ka na Apay, pud now a best friend mo ni Gemma. Best friend ko ayaw mo day jay. Kano namin ano na kung na-inchismis dito'y lugar tayo. Aya, ay sus. Tsakla kumainay ayabanan. Sana bali, ante. Umay lata. Gayong kumot amin, uray ichis-chismis da. Api ni Manang, naladaw kayo matasim mangpet. Kano adda ngamin klase. Ni Manong ngay,
Makiin-inom ijay likod. Nabartag to day jayan inton madamdama. Ay sus, nagadumot a bisita mon. Kasano? Inayaban mo't amin ni Gemma dagiti kakabagyan na. Gemma ko nam? Jay mangichis-chismis kan. Wen, inayaban na nila kay na. Kandagiti anak na. Jay katubangan na. Jay kasinsin na. Jay kaaruba na. Ay sus, nagadun nga iti inayaban na. Kasimple ni Gemma. Saan nagtagtagari? Ngam kita ang manang o. Itay pa'y asupot ijay. Ay sus, pinununan jay bag nga awit na. Nagpapanawon dagiti bisita. Asino jay agin inaw ijay kusina lakay? Ni Antim, nagbati, taginaw pa'y kano. Imbag lang iso kano ti maitulong na kan ka. Ay, nagadukot abisitan. Ket no nagimbitar ka may. Ne, ayan na nga ta. Adda birbiro kam? Anda bakit? Jeman ulo ti kalding, awan mo tayo. Mapukpukaw jay ulo ti kalding? Wen nga rod. Apay, adda nga tanangala. Anyamot tin dagita abisita. Imay dala nga roden nakipangan. Inalada pa'y jay ulo ti kalding. Adda pa'y nang isupot. Ay sus. Wen, amok no asino tinagisupot. Gemma, Pagtungtungtungan yan samat ni Gemma, Alice. wen ante, nagado nga mintiin supot na. Jay ulo ti kalding, awan mo tayo. Ay, nakitak nga insupot ni Gemma. Anya? Inala na pa'y day, Jay? Una yan, saan anak kontento ang nagisupot itinagado? Inala na pailaan jay ulo ti kalding. Sapay inayaban na amin akakabagyan kan gagayam na. Ay, no siyak, mabainak. Malay, bayan yun. Talaga siguro akas tati ugali na day, Jay, babae. Hello, manang. Anya ti aramidam. Aglinlinis ak adito arubayan mi. Taging gaita. Talong aldaw kalpasan ti birthday. Nagadupay lang tiwara. Dayta ket tirigat na no ado ti bisita. Awan pa'y dagiti daddo mapingpinggan min. Adda nagyawid. Adda, anya nga rod. Asino ti suspet sam anagyawid. Kat, dagiti imay abis bisita. Imawag ak gayam. Taadda nakadanon kanyak at chismis. Chismis. Wood, may papan ije birthday. Anya day ta chismis manang. Chismis, anabisinan kano dagiti bisitam. Tabasit ti saganam. Asino tinangi chismis iti day tata idarum ko. Kat no nagado ti makan. Awan kano pa'y tiramraman je pansit. Nagdatangken kano, ken saan analuto unay. Makaungetak man no asino man tinangiwarwaras iti day ta. Ammom no asino tinagkapuan dayta chismis. Asino manang. Ni Gemma. Marurudak man. Adda pa'y laganas ng agiwaras iti kakastang istorya. Idinto tanagado tinsupot na. Basta awak nga ron. Kaya't nakatalaga apir dyan. Nakadanon pa'y aging gadita iskwelaan nyo dahi ta chismis. Iso nga rod nga ipalpalawag ko kadagiti padak at teachers. Tipudno anapasama. Talaga chismo sa dahi Gemma. Saan la kuman nga imay ijay birthday? Amangan no iso pa'y tinangyawid kadagiti daddo maapinggan ko. Kasta timbagbaga kan kante. Wan, iso akinontrack met sakbay anagawid. Pirmi ama kaungungat kanyak sika. Agul uli magkaklangarudan. Nagadupay lagayam ti bagbagana. Wan, awan babain na talaga. Basol kumat nga menta inimbitarak. Ala, bay amon anti tanalpasan. Wan ngam iwarwaras na nagsakit ti tiyan na kadagitiin sa ganam amakmakan. Ay na anti, amo dagiti tattao no asino ti agibagbaga iti pudno. Ta isumit laang ti mangibagbaga asim makiti tiyan na. Adda pa'y warwaras na. Anya day ta ante. Birthday na kanumat intun umay alunes. Aya, Agam saan ba't nga gimbita? Ibagbaga na lang ba't? kitaan taman no addan tumapan inton birthday na. Oray imbita rin nak. Jak tumapan. Jak laamaw no adda pa'y katsagana na.
pare. Ne, kumare. Naggapuam aya. Ay, kat di tabangkag ko ah. Apay, di nakla kablaawanan. Ne, tapay kablaawan ka ngay mare. Dimpay na damag a birthday inton Lunes. Ah, aya. Ne, jakman amo nagsaruno kayo gayam kinibakit kong birthday. Katuan mat. Ay, kat happy birthday ah. Anya ngay nga rod mare. Agayab ka mat ah. No kaano ti panagsaganam. Tao may kami mat tumabuno. Kita tulatan ije Facebook, pare. Ah, i-post mo ije Facebook? Katuan Ay, katuan ang arod. Agpalod kami to kin ni Alice. Iti kasta, makita mi dya i-post mo iti Facebook. Adun to ti makita yo ijay, pare. Nagpalod ka din ba kahit? Wen, adan madamdama jay load. Ha? Wan ah, takitaan tanto man dya impos ni Gemma. Birthday na matgaya. Oh, patyamat nga dasagana na. Kat no saan ka no, mat nga agay ayam. Kat no imbaga na matakablaawak ka no. Kinablaawan mat. Katuan ah. Hangam, di nakmat inimbita. Basta ti ko na kitaan to kanulatan iti Facebook. Ni, adan jay load lakay. Ala. Luktam nga rodan ti Facebook mo. Ay, nabayag kat asaan ko alinuklukatan ti Facebook ko. Dahil talakid din ay ti paggastusan. Agload ka para laang iti Facebook. Ay, lakay, kita to'y nakapost oh. Na, kitaan taman. Jay post ni Gemma. Nagadumat amakmakan ijay sangwanan na. Adda kalityon. Nagdakkel akit ko. Ne, aguray ka man. Sa dino ngay da ita alugar. Ne, saan mo't nga ijay balay da? Kan, ne, nagdakkel mat abalay ti nagpapitsura na. Lakay, kasla edited mat dagiti sagana na. Aywan, sana pud no. Nagaduti ng kablaaw kan ko na. Oh. Oh, luklukwan na lang dagiti kagayam na alis. Nya lakit din day nga ugga ali ti tao na. Ay, lastog na lang dagita impos na asagana na lakay. Saan apod no? Tila agbain. Ay, saan ka nga agkumkument ken aglalike iti post na? Kagura naktuman. Bayam agumura. Gumura la tano kayat na. Awad mo't gaya mapulos sa gana ni Gemma iti nag-birthday. Isubat gaya masaan ang nagimbitar. Ay, awan. Kasano kat edited mat jay impos na a picture na ijay Facebook. Jak laag Facebook iso ajak ammo dagita. Ijay lagay ang Facebook ang nagisagana. Tumaldakan alis. Ni Gemma day ta sumugan. Ayun. Kablaawan ta ante. Belated happy birthday, Gemma. Saan kayong tupay ang nag-like ka nag-comment iti yung post ko? Ah? Amo kaya ti ag-like kas kada ag-comment dita. Kasano nga ag-like and ag-comment ta? Kat saan mat apod no dagiti makan nga impos mo? Oray di nagpicturam abalay. Saan apod no? Kita mo, nagpartak nga imadayo. Kat saanan ang nagtagtagari. Mabaing iti inaramid na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagsapa ka matan kumari, papanamngay. Kas makita mat, adaimat ko atimba pagtugawak. Kanpanaw, mapanak makisat ka ijay daya. Akin kukwa. Ijay man ayan ni bakit punsyana. Ay, sakati. Ay, katbuan Inka nga raw din kumari, tapno makaadu ka. Aywan mare, inakon, taamangan no imunan dagiti kakaduak nga agsat ka. Narabiyang ka mo bakay? Nasapa ka rinwan. Sa ita, narabiyang ka manay. Gagangay tinagagat alakay, anya lakit dinaya. Sa bagay magkidi, Kaya nalpas yung arotisag ka ni bakit punsyana. Ay, saan pa'y nga rod lakay? Amo mo tandi talon dagi jay a pamilya, iniktarya.
Kaya mo asawan, agsubli ka no pigat. Kadwan mabalin ka di mo't asaan. Sayang no sa anak amapan. Ay, agi na nakakumabaka. Inal daw kamutan arong rumor amapan makitangdan. Ay naapo, aguray to day nga ina na. Aging gaadda ti agayab iti tangdan, mapanak Taington matutudong awan ton ti agayab, at least adda igatang iti makan. Naimbag lakit day, ta nagsubli ka ita, Pia. Ay nana, aging gang adda agayab iti tangdan, umayak talaga. Bilibak mo iti kinagagamaw. Makunak aswerte ni Borsukon ka. Ni nana mat. Pudno mo iti bagbaga. Nga ba'y dagiti daddo mga asawa babae ita. Nagsadot da nga agtrabaho. Karugit da pa iti umay agtrabaho dito italaw. Ay, no siyak nana sa baliak. Sa anak akas iti daddo madita nga asawa, nga aging aarteda, nga uray mo't awan maisaang dan. Ay, pudno da itanako ng Pia. Uray awan isaang dan, di da pa'y lakay at agtrabaho. Katwan, agur uray dalaang iti yawat dagiti asawa da. Unay ka ba kay aldawan. Nabampanno ka naggapo di bangkag. Sumangpo ita, di ka pa'y nakaluto mait. Ay, di ka man sumanang akas talakay. At damat inaramid ko Kanya ko may naramid mo nga. Nagsil-cellphone, iti man nga oras, kasta. Anya, Ay, unay kan. Di mo man la panunutin, anabampannog da tawa, sumangpoy. ala huston, ina ko naglutaw. Makauma ti kastoy abyan. Inaldaw latan aday tangiwat yo ti mangmangag. Makauma ko nakmanan. Nga Ay, naipagkapay kumare. No awan ar-aramiden, umay ka lang agtambay dito tersenak. Ha? Sana kas kanya. Inaldaw ang mabampannuga. Ay, nagbidot ka iti day nga imbagam. Uray syakmet kat mabambanugak may. Nakabannugan? Ito di kamit matmapan iji bangkagyo. Wano italtalon. Nabanugak ang nagdalos ijay arubayan mi mare. Iso adi mo ibaga asa anak ang mabambanog. Mala, ikanak man kit di itinalamiis ako. Makain-inumak itinalamiis. Iso nga imayak dito itersenam. Hay, nagbara. Okay, mabiit lang nga ron kumari. Yalaan ka iti inuman. Among kumare, nalabsak nga ijay balay da piyak. Ay na, nagrugit ka rubayan da. Ha? Uy, mare, pudno ti bagbagak. Ha? Nagrugit? Kasla isumot lang. Nagdulpot akitaan. Anya? Hay, no siya klaan. Diyak kayat ti kasjay tarubayan me. Kasla kulungan mutten ti animal. Ay, jak namin limablabas ijay. Anyat itsuran ti arubayan da aya. Kat numadlaw asaan anawalwalisan. Agkaiwara aso po ti chichirya. Kas kadarugit ti aso. Ha? Addapay kat naiwara nga underwear. Ay, nako. Madlaw asinampay anating nag-asaan da nga inakas. Ayan. Ay, sigurado abisi ni Kumari Pia ang makitang tangdan ita. Iso adi na masangot ti agdalos iti arubayan da. Ay namare, oray ka sa no ti kinabisi. No talaga asaan mo akayat tinarugi. At dalatamat oras na agdalos. Ha? Talaga akit di adugyot ni Pia. No kasano kadulpet ti bagbagina. Isumot ti kinadulpet ti arubayan na. Makabannog mo ti mapan makisagkala kay. Kasta talaga, bakit? Anya nga rungay. Anos, Kas iti kanayon nga ibagaday di tatangkaw. Anos lang, kaddan tulat ta kanaw. Lakit di Kat, nakaluto kan iti pangrabyan tayo? Una, sa iti ko nam. Anya laki din, ayan. Nasayat, ano kasta? Awang pa'y tinapuutak ka na rabyan ka, kasi ka pa'y tiagluto iti ka ng tayaw. Among matay, no siya ti umuna sumangpay.
Ay agluto ako na. Apay yuray ko pa'y laking kamay. Pagyamanak mo na'y lakay. Katala mangan tayo nga rodan tane. Nabambanugak anapan nakisag ka. Ay, itama pa nagparang ka di tirsenak, mare. Ay, awan sakit na pan mo nakitang danan. Awan mare. Awan mo't nagayab kanyak. Isu nga dakla ang iji balay. Ala, ilakwan nakman iti sa nga pulo asa siya'y asabon. Ay na, nagadun. Ay na, amumutin kanyak. Jak masangot ti aglaba iti every other day. Isu agulpe, no siyak ti aglaba. Ay, mabit lang aron. At iti sabon, mare. Agyaman nak mare at to'y matibayad ko. Malpasak nga aglaba, agdalusak man mati di arubayan mi. Tapno awan man ti ibagbaga, jay nakadaldalos ako mare ta. Ha? Asino? Asino pa'y kuma, no saan ani ampiang. Ay naglaing nga agdilaw day jay ababae. Padyak mat an-anwan. Anya? Asino nga iti nakaibaga iti dayta? Ni bakit saling? Imbaga na kanyak, di na minsan nagsabat kami. Kat uray man hindi nagsabat kami kini kumari nga Esther, isumat lang ti imbaga na kanyak. Ay, saan lang arod asyak tinang ibagaan na? Ado kami. Ha? Imbaga namat kan ka? Kawan! Ay, nadya ko maibagakan ka. Angem, imbaga mo't gaya man nagiti ko kumarita. Ay na, nagdugyot ka kano. Kunana. No kasano ka no kadugyot di arubayan. Iso kano mo ti kinadulpet mo. Anya, matenti kastoy a klase ti asawa. Apay, awan pa mo nga obrahan di ti unag ti balay mo. Day tala cellphone mo ti igamam ngagmalmalan. Anya ka maten. Tunggal sumangpuetak, awan naluto amakan. Saan pa naugasan dagiti pinggan. Ultima, ti kakaisiw na atarakan ang manok. Ay, mabisinan. Kok-kok la kukukain. Dilawom amin nga asawa dagiti kakapsat ko. Ngam nakarkaro kamay. Kita man dagiti abirat mo. Inal daw da arumar mapanagsapol. Sika ngay. Adda kala dito'y balay. Ngam awam mo sir-sirbing. Anya, ay unay matinday ta pa nagsasaom kanyak. Kasla sa anak ng asawa. Asino ti sana makapungtot kan kay tikas takaramit mo? Salbag ka kide. Babawi ko na ng asawa ka. Ay na, saan kami kan iti arak? Di kan ilakwan, tanabartek kan, manong. Ilangan na kitin. Amangan mo panunutom nga utangay. Bayadak mo tigay. Amo, kada pagbayad mo. Ay na, nakaroon ti bartek mo. Sigurado. Kasta una man na napungtot ni bakit mo naagawid ka. Awan bibiyang dahil nga ampang. Salbag kidi. Kinapudlo na. Agbababawi ka ng asawa kan kuwana. Ha? Ay una yan. Naipagpay na kita asawa ti kakapsat ko. Uray awan ti kinabak ng ikamang nagaganda. Awan makuna dagiti asawa da. Ngam siya. Ay, pakawanan. Kayang lang ting kamang na. Ay na, apay ngay. Pagsasawa mo ni bakit mo iti kasta, manong. Ang bibiyang ko nga uray at damakanggal ta isuti. Puno. Kayang lang ti ingkamang ti salbaga babay. Baka baila ka talaga. Ajak lang ti pagarupan nga ibaga ni Manong Gando ti kasjay. Di na minsan. Takas na unay nga minti bartek na di titirsen na. Kat, pudnungan. Kitaang man dagiti abirat na nga agpaiso. Nagagat da. Isulaang ma, tinaykamang kadakwada asadot. Talaga kayang laang tinkamang na. Di mat kami nagbay ni Ampiang niya. Mapambanog nila kayo nang agapo iti talon. Ngim isupay lati agluto iti kananda.
Kasta talaga ti ugali dagiti agin aarte ana ikamkamang. Agin aarte da lang arudan, pakibiyangan da pa ti kaaruba da. Nga uray di damot an-anwan ida. Tsak amoy ti dadya ako marita. Sadot lang aruden, naglain pa makibiyang. Ay, inton kwan, tinutupan da lang arud. Kabay tabarang iso ti pagnakman na. Awanan pain a babae. Saya at man, tanaranaan ka dito'y batog ti arubayan mi. Sika, ampiang akaampangan dito'y barangay tayo. Ha? Amang ano saan mo nga mo? Nga amin anapan mo imbagbagay ti kaaruba, kat dimanon ka niya. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbaga, mare. Di inakaw awagan iti kumari, ha? Adama ka ungungon, taklo kasta. Mare. Imbagam ka dagiti kaaruba. Ano kasano kadugyot ti arubayak? Isu kano mati kinadulpat ko? Ay nagawan mo't abain mo anang ibaga iti kasta? Mare, saan apod no day Anya saan? Talaga mo't nga ulbod ka niya. 5 at tao tinangidanon kanyak sa itay aglibak kakit din. Tapnaan mom ampiang. Jak makadalos akanayon iti arubayan may. Gaputa makumikumak amapan makitang tangdan. Ha? Ngamen, agagagutak. Tapnaawan maibaga dagiti nakaikamangak. Saan da nga ibaga na sa dutak akasken ka? Akayang laang tiin kamang mo salbag ka. Ni, anya ka din day nga ibagbaga. Di ka man agin didi nga awan amom si kaampiang. Ang mga no saan mo nga mo, nga uray ti mismo nga asawam, katay tamot laang tinakunana. Kayang laang tiin kamang mo. Punay kan gandaw. Kaslamin na lumutan, ti panaginom mo iti arak. Wala na. Talaga minalan. Ha? Ako maparegaw nga oray, minalan. Agtrap-trabaho na tao. Yung may sakit, bukod gumadakwar na ikat-gatan ko diyara. Wala, ngumapay, saan ay ang agungat ni bakit mau no kastater aramidam. Bakit ka? Ako nga't? Pagtalawag tupay. Anya, ay awanan ati bakit mau no aramidam dayta. Sa bagay, sadot mat ngamin ni bakit mau. Ay, naku na, yun na. Kayang lang ting kamang na ako na. Anya, Nagsadot niya piya. Sobra. Sadot na. Amin na sadot. Ay, mapalin lang ako mga isublay ka ni inang na. Inaramin ko na. anya, ay unay kan ganda. Magawid ka man laangan, hustong tinaw. Nagaw-awid iti duangal daw. Sa ita nagawid ka, di mo amo tilubong mo? Ha? Unay kan, awan pa yung tinasaya at anaaramid mo. Day tala agbarbar tagtar aramidam. Kasi ka. Abay, ato na saya at anaaramidam. Alaman? Anya? Ultimo magluto ka na ginaw itinanganam. Siya ka ba iti mga ramid? Kas kata glabay te kawas kan underwear mo. Unay kan. Anya? Day talak kayang mo ting kamang mo. Amom ka di. Sikat ya asawa rumpay nga isubli ti naganak na. Anya ka din day tangay magbagam si ka gando. Panag ko na kahit sa nagaatulag. San kamat amaan. Tapno saan mga kan mawatan ti bagbaga. Sana ya? Ay, awan serbi ti panagsarita ta. Gaputan na barteg ka. Ala, mapankan ijay silid. Maturog ka, tapno mausawan ka. Agsarita ta inton bigat. Oh, itata na usawan ka. Agsarita taman itinalapan. Sika, gandong artak.
Naku na ni Pia kanya, nga imbagam kano ijay tersina day di abakla, akayang kanula ang tingkamang ko, puno ka day, ha? Sa anak mo na naulaw. Nausawa anak mo tapos yung batak dahi ta asalunsod mo. Ha? Wen, puno dahi ta. Imbagak dahi ta ijay tersina ni bakla. Amom ka din mo anya ti husto nga imbagak. Kuna, awan serbiti na asawa, gapot ta kayang lang tingkamang na. Sadot na amin na sadot. Anya? Anya, mamatikan? Awanan kay tibain namang ibaga kanyak iti kasta. Asawa na, ngam kastakit din tibagbagam kanyak iti kaadwan ti tao. Kudo mo timbagak sana ya. Iso nga ita, rugyamon ay impake dagiti kawas mo. Agsublikan iti ayan dagiti naganapaw. Diyak maanusan ti asawa kas kaga. Mangsakol ka iti maag nga asawa, akayat na ti asawa, akayang lang ting kamang na. Salbag ka kiti. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Delivery, sir! Nay, sikang sama na dyan nag-deliver iti napalabas sa lawas. Apay, akin parcel manan iti day tayo deliver mo. Ni misis mo, sir. Magdamot ti nakasura tanagan. Anya manan day ta nga in-order na ya. Antoy, sir. Nagdakil mo ta karton. Ala, sir. I-receive mo. Agpirmakan dito eh. Magda! Sa dinotayan mo. At namanin simbangpet nga order mo. Ay na, nagbayag ko nga inururay day ta nga order ko. Mana, idisumlatan dita, talo katakto inton madamdama. Order ka nga order. Isunsamot ti pangigasgastusam iti suweldok. Nalakalaang day ti order ko, lakay. Anya kakidinaya. Anyaya day ta nga in-order mo. Kurtina laang. Kurtina? Kitno nagado ti kurtina medya aparador anakadulin. Ita, nag-order ka man iti baro a kurtina? Kaya't ko nga rod nga adda amin a kolor ti kurtina. Pink ti kolor day to in-order ko. Inton sumaruno, agorderak iti nalabaga. Koleksyon nga rod, lakay. Nagadon a koleksyon mo. Tila adda akol kolektaam. Inka man kit di ayaban ni Elvi. Tagsibog ka dagiti masetas ko ijerwa. Anyamot dun. Siyak manin ti pagsibugan ni mami kadagiti masetas na. Sapay nakaad-ado. Mala, agtungpal kalatan iti bilin ni mamim. Tapno saan ka amaumtan? Apay ngamin anagado ti masetas ni mami. Dahita ngamin ti pagkasiman na. Sapay sumakdo akpay iti nagadayo agripo iti pagsibog ko. Nagdagsen ti agawit. Alakit din. Rugyamon. Iti kasta, malpas mo ti agsibog. Inan-anom nga in-order mo a kurtina. Saan mon samot a sinukatan dagito'y kurtina. Mapispisang da pa yan. Indulin ko Na, anya ti serbina dya kabarbaro. No di mo mat usarin. Kita ang man dagito'y kurtina. Agrat-ratik da pa yan. Ta di mo mat suksuktanan. Usarak to dagi jay no adda bisita. Kan no adda okasyon. Sus! Kasmutla ka dagiti kagawaan iti kusina. Nagado atasa, pinggan kaskada. No anyala ditan, ngam nakadulin damot iti cabinet. Ay na, saan amabalin nga usaran nyo dagita? Tapang bisita dagita a koleksyon ko. LV, umay ka man ditoy. Apay, mami. Nagsibog kan? Nakasibog ako. Sinibugan mo itla ang anaimbag. Ang mga nuwinar syawar-syam laang iti danom dagiti koleksyon ko amasetas. Sinibugak analaing, mami. Tamapan ko man kitaan inton madamdama. Di oray mapanyo kitaan. Nagsakit to pay dagiti imak ang nagbagbagat iti timba-timba danom a pinagsibog ko. Ne,
Apay akurang daytoy collection ko anag ngina a plastic a pagbalunan dito'y cabinet, Elve. Ay, jak amo mami. Apay adamagin nyo kanya. Ket nusupot ti pagbalbaluna. Taagungat kayo mat no usarin mi dagita nangingina a collection nyo a pagbalunan. Ayabam man ni dadim dito'y kusina. Darasam, ayabam. Wen, inak ayabanan, mami. Apay anya ti mapaspasamak dito'y kusina? Nakitam jay may sa apagbalunan ang nakadulin dito'y kabinet. Mapukpukaw, hinulhulugak dagijay, may sa aset. Anya pagbalunan? Basta, nangina dagijay, na duma-duma a kolor. Anya ay ati kolor da? Adda ka nga orange, yellow, blue, pink, violet. Adda blue? May sa aset nga rod, adda amin a kolor. Ay, Oh, apay nga inapot mo day tangiwat mo. ha? Ay, isu jay nagbalunak bakit? Nagkunakan ka nga usaram, kat koleksyon ko dagita, nangina dagita. Bakit? Awan nga ruti mabiru ka kapag balunak. Ayan na day tapagbalunan. Ah, ay, adda ije bag ko. Ay sos, ingkalaon tabugwam. Saan amabalin amaksayan dagiti koleksyon ko? Agbalon kayo iti bulong ti saba. Kumare, nagadon dagiti masetas mo. Ah? Ay, wana. Kita, nagmamayat dagiti sabong da sika. Ay na, nagkyukyut da nga rod amin. Makitkitam dya masitas aday jay maray. Ay na, nagmayat ti sabong na mare. Agorange nga agyelo. Ginatang ko daytay, dinapan kami nagpasyar kanila kay Kuya Malaysia. Ay ha? Ay, isumat lagayam nagpintas. Nagmayat mare. Nangina day tamare. Amam no manaw. Sangaribo siguro. Sanga pulo aribo dayta. Anya? Ay, una yan anagnina. Nagmayat mat. Ay, dayjay ngay amasetas mare. Jay red kan violet ti sabong na. Wen mare. Ay, ginatang kumat dayta, dinapan kami di Singapore kanila kay ko. 15,000 mat dayta. Ha? Ay sus, nagninginan? Ay, talaga akas tamare. Kat uray si kamat. Adumat ti masetas mo. Masetas dito'y Pilipinas dagijay mare. Jakmet kabailan ti mapanagbiyahe ijay abroad. Tapno lang gumatang ka dagiti masetas. Ang isumat ati koleksyon ko dagijay mare. Imbagla aliw-liwak mata. Ay, agpada tamare. Liw-liwak mat dagito'y amasetas. Ay, mare. Mabalin ti dumawat. Uray tipping laeng amasetas. Anya? Tipping? Tapno adda imulak mata. Ay na, naghinadagita amasetas mare. Saan amabalin at tippingan? Apay aya. Balikid ka la, balikid bakit? No saan ka makaturo? Nasaysaya at siguro na yung kapayag buya iti TV. Adda nga rod na unog apang panunuto. Ni, kat ijay karor ang agpanunot. Ay, lakay. Adda man damagakan ka. Inton bigat kan ngagdamag, makaturturo ka kong. Amang ano saan ko amasumbatan day tadamagam. Saan mo matama sapul a panunutan day ti damagak, lakay? Anyaya day ta. Napadasa mo tinagtaka. Anya? Tila damdamagam bait. Damdamagak nga rod no napadasa mo. Ay, saan pa'y? Ken saan ko akay at tagtakaw? Among matadakas day ta. Dayjay nga rod masetas ni Kumarek Asabel. Di nakpay kayat nga ikan uray tipping lakuma. Kahit no saan na ka nga ikan, ay bayamon ah. Kayat ko nga rod nga da collection ko akas di amasetas. Imported da nga min. Maturog ka kiti. San man la at tila damdamagam. Lakay. Ala, di na kalbi-kalbitan. In katakawan di may nga imported amasetas ni Kumarek Asabel. Ah, tila bagbagam may. Ay saan ko akayat? Aramidan na payaman nagdakdakas. Gapo iti dayta a collection mo. Darasem ti mangan, tapno saan ka amala daw iti eskwelaan. Daddy, apay a plastic daytoy pang panganan tayo a pinggan. Day tamat ti kayat ni mamim nga usaran tayo apanganan. Idinto tanagado dagita nakadulin dita kabinet ni mami a nagpipintas a pingpinggan kan basbaso. Di na nga rod kayat nga ipausar da kita.
An-anwan na ngay dagita. Display laeng dagita. Ibagam ka dagiti addim, ta saan da asagsagidan, no di ta kaya timaungtan. Ni, Daddy, addan di agi deliver iti parcel. Ne, sino man ang tinagorder aya? Saan na siya? Ni Mami Manan? Ay na, si Mang Putan di order ko. Anya na nga order mo, Magda? Nagdagsan mo, Lukatam atap no maamwam no anya day talakay. koleksyon mo manan? Katwan siyak pa'y mati ko nam, mahilig nga koleksyon. Ala, lukatam man nga rod. Ay na, ado ti umapal ako kumarek, no makita da ito'y koleksyon ko. Taamom lakay, planok nga i-display dito'y ruwar da ito'y. Atay ta, maluklukatan ay. Sige lakay, darasum. Ne, payakas lang natangkan. Ne, oh, Nalukatamon lakay. ha? Daytoy ti order mo? Bato umait? Saan basta-basta bato dayta lakay? Bato a kulay pink. Bato daytoy ti bulkan. Na- Iso anangina. Anya? Ay, sus. Napan ka lang kuman ng bagkat iti bato di takarayan. Samok kinulayan iti pink. Nag-order ka pa iti online. Bato nga rod ti bulkan daytoy. Saan ka makauawat aya? Kasla ordinaryo mo't a bato. Pininturan dalayang iti pink. Agurderak pa iti sa bali a kolor. Na, Kayat ko, jay to dakdakkel a bato. Jay to orange. ay sus po delikadon. At dan samot ten katok mo bakit? Tila mo't kulkulikta mo. Apay, napanan ni Mamim. Diyak mo, daddy. Rimwar mat itay. Kit no rabiin. Rimwar pa'y laeng. Diyak ka no ibagbagakan ka arimwar. Taapay ka na. Diyak man amokin ni mami. Napan siguro nagkita iti inayon na iti collection na. Di la maumumang nga agkulkolekta. Naileten da ito'y balay. Gapo ka dagiti koleksyon na asaan namat nga rod kayat nga ipausar. Lakay, agriin ka. Alalya! Agtal na ka man. Siyak daytoy, ni Magda. Apay akas na ti suot mo. Apay isuot mo dahil maskara. Inabungak laang daytoy rupak, tapno awan makakita kanya. Anya dahil tayo sarak mo dito silid, aya. Di ka tagtagari. Masitas mo dahil ta. Magda, nangalaam iti dahil ta. Di mo gayam kayat ama pantakawan. Di siya akong tinapan ng takaw. Anya? Nagtakaw ka iti masetas? Koleksyon ko lakay. Dito'y silad ti Pangidulinak. Tapno saan ang makita ni Kumaret Asabel. Saanen anormal dahil ito'y amapasamak ken ka, Magda? Saanen anormal? Nyamot ti bagbagan. Ay, agpakita kan iti espesyalista. Nasken ang maagasan ka. Awan sakit ko. Sumardeng ka. Nailutin day to'y balay tayo, daddy. Dandan ni awanin ti pagnaan asumrak dito'y balay. Gapo kadagiti nagado unayin a koleksyon ni mami. Ay, na. Uray ijay cabinet. Napuno ti nagado abadbado agat gatangan ni mami. Di namat nga rod kayat nga isuot. Kat no inaldaw mat ngamin amapan agukay-ukay kadagiti badbado. Anay ko. Ni Maming! Ay na, daddy! Natin nagsamot amin ang a koleksyon ni mami a kagawaan iti kusina. Nay, bakit? Ano ka? Damagan pa'y lang. Kita lang arudan anatin nagdagiti kagawaan iti ngato ti kabinet. Eksakton sapay iti tuktok mo.
Tulungan na kun at tumakder. Ay uwi na bakit? Daddy! Mami! Matinagin dagiti dagdong mga kaldero ang koleksyon ni Mami! Ay, aglisita bakit? Ay na, himbag lakit din ta nakalisita bakit? Ay, ang mga numa-ospital ta di na oras. Anya lakit din aminan ata nagaduunay ti koleksyon mo bakit? Ay, bakit? Diyay tinakaw mo ang masetas kin ni Kumarim Asabel. Nasken nga in kay sublay. Kumare Sabel, umay ko isubli da ito'y binulod ko ang masetas mo, Ay na, adamat gayam ken ka. Kasano anapan ken ka da ito yung masetas ko. Pinirbiro ko, iti mano nga aldaw. Binulod ko laang nga rod. Ay na, kailiw kung da ito yung masetas ko. Ay, una yan. Uray mula inarakot na. I miss you. Ay na. Awan ti basol ko kan kamari, Naisubli kung day tamasetas mo. Daddy, naikarton kung dagiti badbado nga ipadawat kayo kadagiti marigrigan. Nasaya at mantukas ta. Urayan mi kini mami mbiag gatang iti buti ken landok. Taila ako mi dagiti daduma a koleksyon na. Awanin dagiti koleksyon ko. LV, Apay, Daddy? iba pa man dagiti pingpingkan kan dagiti baso a koleksyon ni mami tausaran tayo. Narigatan lumatin nagdantumanan. Wan, Daddy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya lakit din. Apay anagbayag amalpas ti panagpalitadayo. May sa alawasan tinapalabas. Dahil talagang tinalpasyo. Siguro, agay ay ayam kayo. No saan kayo abanbantayan? Anya lakit din, ma'am. Saan kami matakas jay? Oo nga rod, ma'am. Di mi mataramidin ti kasjay, Nakurang kami ngamin iti may sa akadwa. Iso nabayagan kami. Kasapulan mi, iti may sa aliburar. Ay katagsapol kayo Apay ngamin ngay tayo lang ngay baga. Di yon aramatan tautak yo. Nakunak lang arudan. Arumbang amalpasyo day ta itabulan. Pasensya kayo, ma'am. Ayawan ti pasensya. Ilagpasyukit din. Iti kasta. Saan amasayang tibay-bayad ko kada kayo? Kano agsapol kayo iti may sa kadwayo? Jay sigurado ang napigsa. Kano makitak nga agsadot-sadot tinabiro kanyo? Agbiro kaklatan iti kasukatyo. Nawatan nyo. One, ma'am. Naungot talaga, jay boss tayo. Sayang, ti kinapintas na. Ano kung matakapada na ni Ading na napintas kin natulnog, ay sigurado agpipila dagiti babaro dito'y sityo tayo. Uray man naungot na jay, manong. Mayatlat akit kitaan. Siksi, nga uray bumakitan. Ay, doday jati masawa. Inal daw ang masahyak ti siksi abagina. Ay na, apo. Ay, loko ka talaga, Amot Mario. Ay, ipakat mo manen, day ta ugalim. Panya kalakit tinaya. Apay, di ka kadim maganasan no makitkitam ti siksi apamagi ni Ma'am Abumakit. Imposible mo't manong Hulyo. Ay, son, nag-retire ni Junjun ko. Anya? Ayoy, amo mo tira ramidan. Kiwarem na ito, yumay mo, jayan may. Nalakalang trabaho na ito. Oin, sir, siya kung timakam mo. Sigay.
Apay ngayon ay tanga inawis mo, manong. Ang mga nudi na mo may titrabaho dito eh. Ay, makita ni boss dayta, mapasubo ta. Kita ma, nakapurma pa eh. Apay, di mo imbaga a labor ti trabaho na dito eh. Anya laki, di na itapanunot mo. Don't worry. Amo naman siguro na itatrabaho. Sana palay. Numadlaw na buntaw. Ay, agbiro ka, iti sukat ka. Kinuyog ko lang namin. When, kung na naman, iti 300 timbagak aswel daw. Anya? 300 timbagam asweldo na? When, iswa manayunan ti sweldo ta. Sa dudwag asaw, imbis a 700 ti sweldo na, kisayantan iti 400. Tay taman ti kahit kang kamano. Nalayan ka mga diskarte. Ay, siyempre ah. Apay ama pukpukaw di pala kagatgatan ko. Saan ay ako nakadius usaran tanda pangaramatak. Pasensya ko yun, ma'am. Kung namin na mabaling nga usarak dito apala, isong inalak. Uray ikis sa'yo latan iti sweldo. Ipinagbayad yo iti dito apala. Ha? Ay saan? Uray usaram latan. Kumatangak tulangan iti sabali. Kasta ka di, ma'am. Thank you, marod, ma'am. Ha? Ako uray din ako naawagan iti ma'am. Juan na latan. Si kagayam di ka barbaro at trabahador. Uwan, ma'am. Uwan, Juana. Aginala ka pailaan. Apay, saan ka kadianapan mo? Kasta una yung tilingat mo. Sa anak mo tanaban mo gunay, ma'am. Agpalingat tapno ma-exercise ti bagig. Nabayag namin na jak nagpalpalingat. Iswan, napanunot ko ti agtrabaho pa lang iti kastoy. Kasta? O sige nga ron. Sa bagay, agpay sumat ako nam. Uray siya. Nabayagan sa anak ang nagpalpalingat. Uwan, ma'am. Kasapulan ti bagay ti exercise. Uray siyag paminsan. Mabalin man. Basta isuro nak nga exercise. Sige. Ha? Ayun gayam. Adda Diyos ije baba. No makain-inom ka. Bumaba ka ta itimplaan ka. Sige. Bumabak inton madamdama. Anda ka ng Diyos iti baba. Kuna ni ma'am. Anya? Pudno ka di? Naimbag ta da Diyos. Tani nakapudpudot. Ket intay nga rodin ramanan aji Diyos ni ma'am. Ay, mapantay man ngagpaisak. Sa payay na, makapatay ti pudot na. Sa paling amin di danong anapaburak. Ay, di tayo ngamin mo't na ilinong. Sige. Da kayo pa'y lati mapan. Jak pa'y mo't ngamin makain inom. Ay, kat makamu ka dita, ha? Umay kan, manong. Kaya bayan tapay lang dito ni Ben. Hello, ma'am. Oh, apay nga imay kayo dito eh. Anya ti gagarayo. Ay, makinom kami, ma'am. Punang kami ti kaduami, ma'am. Nga da kanu Diyos dito, eh. Nanda Diyos dito eh. Ngam saan ko at tinimpla para kata kayo adwa. Gumatang kayo mga min ay iti inuman nyo. Dakkel lang arudan ti paspasweldo kada kayo. Kaya't yu pa'y asyak ti gumatang iti inuman nyo. Agraraman kayo. Ala, in kayo kit din. Lepasan nyo jay kunak nga aramidan nyo. Tano saan? Awanan tinamnamaan nyo pagtrabahuan nyo. Agsapulak iti sabali asumukat kata kayo. Anya? Anya lakit din aya. Anya pa'y latur orayon nyo. Uwan, ma'am. Lepasan min ti trabaho mi. Madala sa baling amok apagtrabahuan. Mikata kon ditoy. Anya? Mayat pala tiisem mo. Apay, di ka maluksaw iti dadya. Bakit? Abay, di mo nakita. Ti Coco Melon ni ma'am iti agsasao. Ha? Apay aya? Kit-kitag iday kahit. Kanti kaus na.
Madlaw-launay, yakin unag asuot na. Kaslamutan, ayat na amakitak tikas jay ajar na, ganitsura na. Siguro, ay ayatin nak ni ma'am. Abangan ngayon siya tikayat na bumabait ay. Ang amidad kakit na luksaw. Panya kalakid din. Sampali at talaga tirik na. Ura niya abanag at pagpanunutan iti kakasta. Kaskalan ako gugwapo. Anya dahi pare? Anya ti kung kunam dita akaslak la gwapo? At trabaho takit tayo. Palpasintan ti ipapaaramid ti boss. Kumusta ka nga, manang? Danda ni malpas na iti balay mo Ay, nagpintas pa Naimbag mo at nakabisita ka ita, Petra. Tapno damat makasarsarita. Wan manang, takitaak man iti balay mo. Asidaga na malpas. Ay nabayag ko man analpas na ito'y. Ngam nagbuntog mat dagiti naalak at trabahador. Siguro no imparamid ko iti sabali. Nabayagan analpas to'y balay ko. Anya lakit din manang. Saan anasaya at kasta apanunot dagiti tauham? Ay katbasol damat lang. Di damat aramidan ti trabaho da nasaya at. Kanamom ka ni. Jay maysa. Sabali ti panagkita na kanya. Kaslawan kawas ko iti panagkit-kita na. Idinto tabakot ako. Aniya? Wan, makitam inton madamdama. Ang mga nukas jay matlaang timarik ng nukas ang sangom da di alalaki. Aywan, kasano ngayon ti love life mo itama na? Saan mo ako naan? Nga awan ti lalaki apagin interesam. Tarumbang nga agsapol kan. Kitam ni, manutawon mon. Awan mo't sirbi na dahito dakkel abalay mo, no si kalaang ti agnaad. Ay na, among ka di. Adda kursunadak alalaki. Makitam to inton madamdama. Nagwapo nga ron. Hoy! Asino ti sisi imam? Ay, kuha. Anya ka lagi din. Di ka tumanagari. Ha? Apay aya? Kita jay lalaki. Dayjay man niyo. Iso dayjay kunkunakken ka akorsonadak. Kita nagwapo anya. Ay iso dayjay. Ha? Apay akasla pamilyar ti rupa na. Kasla karup-rupa na jam amo. Jak sigurado. Nataptapok tumot ngamin ti rupa na. Jak mailasin iti husto. Amangan no sa bali mat jabagpagam. Siguro Amangan no, saan nga iso? Ay, nagmayat abuy-buyaan. Aniya kalaki din manang. Mapano nga may kasarita Ay saan? Urayak nga iso ti umasidag ang makisarita kanya. Petra, si ka dayta? Ha? Siya daytoy, ni Ben. Anya ka laki din. Di na pa'y mabigbigan. Aniya? Ay, si ka nga agpay sulita? Wen, anya kan sa. Kunak nga minan ka. Si ka dayta. Jak lamang sigurado itay tanatap-tapok ti rupam. Ha? Ay, kumusta nga Aping adda ka dito nga agkiw-kiwar iti simento. Di mat ada business mo. Wen, agle-burak lang dito eh. Kahit kung amin tag-exercise. Ay, ada ako mapsuta ko dyan abdingit. Iso nga inbaon ko pala ni Gwen. Taiso na timang handle iti business ko. Kasta ka di? Kat, kumusta nga matan ni Mari Gwen? Mangmangag ko mat amasikog ka no? Huwag na deta. Masikog. Doa bulan na natin sikog na. Agam isupay lang ti makamoy iti business. Kasta ya. Wala. Agam. Apa yung isulti pagtungtungtungan talay?
Petra. Anya dyan nakita kita eh. Apay akas taon ay tiisam mo, hindi ka sarsaritam ni Ben. Ha? Apay, nalipatam ka din ngayon bagakan ka, akursunadak ni Ben. Anya lakit din na ya. Unakno anya ti pagpungpung to tamon. Saan akas jay? Imbagak itaykan ka, nga adda karuprupa na. May sumat nga agpaiso. Kinumustak laang mat. Alangan kitnimot nga agmay suutak, amakisarsarita kan kwa na. Kasjay? Wan, manang. Saan mo na paginteresan? Adan asawa ni Ben. Mas hugpay kit din Anya? Uray addan asawa na. Jaklat ang sartang. Imposible mat asaan asyak ti pilyan na. Adda balay ko, napintasak. Adda kwarta. Siyak ti mang pasardeng kan kwa nang agtrabaho. Sigurado asyak ti pilyan na, uray baketakon. Ay namanang. Saan apagan ano ni Ben ti kwarta? Adumat lang ang kwartada. Dakkel ti maalala da iti business da. Anya? Oh, imposible tay bagbagam. Saan anak kapapati? No pudno abak nang. Apay nga rod nga umay agtrab-trabaho ditoy. Anya kalakit ni nayamanang. Pudno ti ibagbagak. Di ka pwede mamati. Ay makamo ka Oh, Ben. Agpaiso nga dan asawa. Uwan na. Apay aya. Ay, awan. Ay, adawang berbero king ka nakita sa babae. Atay di baba. Ayat pa'y tilugan na. Mabit lang, wana. Inak kita no asino day jay. Ay, mabit lang. Ta sumurutak. Ala, may kayo. Mga bata yun. Ay, sos. Ingkakit din ituloy jar aramidam. Ala, umay kan, Ben. Honey, dito'y gaya mga agpaiso ti ayan mo. Apay nga ka dito eh. Kasano anang mo dito itayan ko? Marigatan ak naminan amang handal ije business. Nang ro nakat dumakdakalan ti tiyan ko. Naimbag nga ro, tako na may sagayam ko nakita na ka dito eh. Basta ka di. In text na klat ako man. Tapno di ka narigatan na ng biro kanya. Narigatan ka pa ngay may dito eh. Ken, apay nga na ti vanti inaramat mo alugan. Kunak ati Ferrari ti usarang. Kwa. Amangan ngamin numagasgasan. Iso ajak inarawa. Ure magasgasan ata ipasimpata man. Asino to'y kadwa mani? Huwag ganyan. Iso ti akimbalay iti dahi ti pagtrab-trabaho ka ni. Ni Juana. Juana. Ni Gwen. Asawa. Hello? Hello. Sige nga Juana. Agawid ako. Diakon agsubli dito yung bigat. Iso nga minti ko na tayo asawa. Pasensya ka na. Anya? Katiswel, Doc. Uray di mo nitad. Sana bali. Nakapag-exercise sakmat. Sige nga Rodan. Inkamin. Ay, mabayag man ang titrabaho ta. Timanong mo't ngaminan ni Ben Alebor. Awanin namnamahin ta. Amay na yun iti sildo ta sa 200. May sungrad. Ay, kimaro pa iti ungit ni ma'am. Saan ba't nakasdya iti? Ang mga nung kasapulan manan nga galata iti kadwata kasukat ni Ben Aleborer. Huwag nga pweso. Damagan man ni ma'am. No kaya't nangagalata manan iti kadwata. Madam! Ma'am! Ma'am! Apay. Ma'am, agsapol kami kumaiti liburar. Tani, nagikat mo ni Ben? Basolyo. Anya? No saan yung kumangay na yaban ni Ben dito eh. Sana ko manasaktan. Anya? Nagbiro kayo iti kasukat na. Pilyin nyo, tikas ka na kayo apangit. Tapno saan ako na masaktan. Anya?
no papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.